Fáiltiú Rovacardia, my name is Mr. O'Sullivan. Béaltriail an Fáiltiú Gnáth. Ag deir an íseán seo beag mé ábalta, ceistena ón bháiltiú a thuiscint, ceistena ón bháiltiú a ragart. Conna sa tá tú? How are you? Tá mé go maith. I am well. Tá mé ar aus. I am excellent. Cad is anam dit? What is your name? Sean O'Shea is anam dom. Sean O'Shea is my name. Cén isú? What age are you? Tám sé bliana déag díos, 7 mbliana déag díos, 8 mbliana déag díos, 9 mbliana déag díos. Cábhail tú de chónaí? Where are you living? Cén seola baile tá agat? What is your home address? Tá mé ime chónaí. I am living in. Cén dáta brethe tá agat? What is your date of birth? Cahan a ruga who? When were you born? Ruga mé I was born on Cuigiú lá déag, Man 4, 2001. Cén iver scrúdathe atá agat? What is your examination number? Is é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miver scrúdathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is my exam number. Anis tá mé ábalta, ceistena ón bháiltiú a thuiscint, ceistena ón bháiltiú a ragart. Slán libh.